Tala falava o tala lau le tio Polynesia nei tu la. O whaamaonia e le o mātua ma whanau u mā Samoa na maua. Whaamanu yanga le selau lima sfulu tala le na fola le fionga le palemia. Sunga lau le mali e tōpla tai vau le ua tēpla tai vau Forces Schmidt. Efeso soani a inga mo whana wa onga. Peitai, o le whaapisa o lea mata upu maisi mata upu e sotanga I tupe whaalu le malo. Leo o mai I le so au mai le malo le whaamtalanga whaalawa I tele. Ma whaapea mai e whaamanino I nisi o mata upu. Ua whaasalalau matala noe winga I tupe. Ua tala mai I te unga tupe ale polkalame wa tina e o I tumalo. O ta ua le whaamtalanga le nei o le polkalame wa tina e o I tumalo. O se polkalame alo I ale malo u whaamaunia mai o lo whaatino I lalo o malienga tau tupe le malo. Le Program Operating Manuals, the POM. A to ai mai inga mo le whaafuenga. Li poti ma le taliatu mo tupe le tunu. Mo le tausanga wha tupe lua o lua lima lua o lua ono len wha mao ni ai el palmene. Le iwa sultasi tesi ma le valu miliona tala mo I tu malo e lima tasi o Samoa. O I tu malo o lo awa il polkalame maua vai ngā tupe u wha mao nia. E tu sai ma la tau fuafuanga pa keti li poti ma ia inga uma e tataua na usta ia. O se vaenga tele o tupe, na whaonga ina I tu malo il vai taimi o lo ofisilngia. O le whaatino ina o polkalame fsosani molto e amata ina wa onga, le Back to School Assistance Program. Le na mawai e tangata Samoa wanga wa ale fsosani se lau lima sfutala. E fsosani ai mātua mainga mo tāpina ngā whanau, mo le toe amata wa onga. O le nei fsosani, sa whaalaulo alo I ele malo ma sa whaatino, e alai fausanga ma pule ngai tu malo I Samoa atoa. E whaapula tuai, e le whaapea o le tala ina mai o se tupe mai li teo ngā tupe se I tu malo. E le ave ai lea tu langa ma whaamaoni ngā wanga o ia pe whaao ngā ina ini awala pio ia tupe. O le mea e te tauna whaamautinoa, pe sa whaatanga ina alo ia le tupe na whaalu, pe na whaao ngā ina mo sa whaamoe ua whaamaonia, pe iaini whaamaumaunga o tangata na maua le fsoswani ma whaamaoninga o tupe tutongi. Pe sa whaatusa ma toe whaamaonia whaamaumaunga tau tupe, ma pe sa au fia I li poti tau tupe ma su etusi e pe o namna o mia. O komite o whono whaavaya I tu malo o lo tu maupela la tau tiu te tau ave taliatu ma whaamaonia al whaonga ina o tupe le tunu. A whai e ni tupe whaalu e le mwhai o na maua ni whaamaoninga tāla whia ngai. E tau na su whaatino ia inga tau tupe ma tu la whono tāla whia ngai. E fia whaamnino fo ele malo ma whaasa o nisi o whaamtalanga u whaapea mai. O le iloilonga la tamai le International Monetary Fund le IMF. I lalo le Article 4 consultation na mawai ni whainga pio po o le whaongaina se seo tupe o le DDP, le District Development Project. E le ai se whai unga whaapena na whai el IMF. O mata upu na whai loa le IMF. E au fiaile le a toa le whaatino ino nisi o tupe whaanganga mo a tinae. Mai sa whautua ina ai le whaalele a tili. Ole, ilo ino ngā ruenga whaatino, whainga o whaataunga ma konkalate, le whaatino ino pokalame, le mata ituina, le manino, ma le taliatu mo le whaonga ino tupe. O vaenga nei o le whaalele a tilo le pulenga le lei ua talia le malo, mai ua mai a foion a mata. Whaatino e ala ile toe whaatonu o ta iala o le pokalame, le Program Operating Manual. Mo le polkalame o ati na e o I tu malo. Na whaeloa fo ele IMF tūlanga le leiwa au sia Samoa e au fiai le mawalalo ai tā lafu le malo. Lava le lei o tupe whaanganga whaavao malo mo e whaatawina mai o loa a toa ai male. Pule ina mo le whaete te o tūlanga tautamao ainga ma tupe le malo. Na whaeloa fo ele IMF o lo iai pea le awanua tau tupe le malo e mawhai ai o na tu ina atu ni fsosani whaapitoa mo se vai taimi tāla whea ngai. Mo a inga matangata e sili o na mana o mia le fsosani. O lo whaawau pea le whaamua al malo le manuia o tangata o Samoa. Mai le aso mua iu lailu o luono le usi tia le benefiti mo tangata mātua wau lia le fitu sfruta sanga malunga atu. Mai le tolu se lau, ile 5 se lau le masina. Mai ua fsosani sa o atu lea, ile silia ma le fitu wafe o tangata mātutua o Samoa. O whaamalusia fo ile malo, le fsosani mo tangata o lo o yeimana o ngā whaapitoa, mai ua se tia ai le benefiti mo tangata yeimana o ngā whaapitoa o le soifua i le tolu se lau le masina.
ua whaanganga fo ele malo le 20 miliona mo le tasi o ana polkalame fuafuaina mo le soifua manuia o whanau le Child Wellbeing Benefit. I lalo le polkalame lea o whanau wanga waa o le amaua le lua se lau tala il teimi whanau mai ai ma le se lau tala il maasina ta itasi mo maasina mua e tolu lima o le soifua o le tamaititi. Ua fuafua e amata tongi na whaamanuianga ia Ianuali lua o lua fitu pe amae anga arwenga tala whea ngai le whaatulafu no ina o le polkalame le sitala whaamao ninga o ila tau e anga waa ma le whaatulanga ina o whainga whaatekonolosi ma awala e whaafaingo fie ai o na tutongi. O se whaamtalanga whaapitoa na ma ile malo ile nei tula alau le tio Polynesia whaapoponga o tala FOU ile lima ile fia.